aman kan ya. Ku cek dulu apakah sudah live atau belum. Apakah sudah live. Nah ini dia. Udah 108, mantap. Oke. Bentar, aku ganti thumbnail dulu. Tak ganti dulu thumbnail. Jangan kayak gitu, jelek sekali kalau kayak gitu. Dong kemarin udah buat pak thumbnail. Yo, ganti dulu thumbnailnya. Mana nih cara ganti thumbnail gimana sih? Oh ini nih thumbnail nih dia. Edit, upload thumbnail. Yang mana nih? Yang ini. Nah dah. Oke, sudah. Buat kan ya? Dah. Dah nih. Yuk, gas. Saya coba cek control vibration tutorial mode all quick turn combat HUD, nggak perlu kamera. Oh ini sensitivity-nya ya? Nggak perlu. Audio subtitles on mode. Terus video nggak perlu. Server resolution option only available on PlayStation 4 Pro. Oh nah. Dah view control. Oh ini ntar aja, berarti kita new game langsung ya. Give me a story, ini kayaknya paling easy deh ini deh. Experience story without too much. Enggak, give me a balanced experience itu kayak. Oke. Give me a challenge. Give me God of War. Aduh ininya aja merah pak, garis-garisnya. Cannot be changed mid game, so new game must be start. Aduh. Oke, berarti kita balance saja lah ya, nggak usah susah-susah. Oke, yuk lanjut. Mas Kratos, gimana ini Mas Kratos? Kratosnya kayaknya udah tua ya. Bagus gak sih gambarnya? Bagus kan ya gambarnya ya? R1 mukul. Oh kayaknya mukulnya R1. Ribet juga nih, bukan kotak lagi. Lubang kosong. Rubuh. Perban.
Gila, detailnya tuh dapet ya game ini ya. Found some. Siapa tadi namanya? Atreus ya? Get in the boat, boy. Get in the boat, boy. Suara PS kenceng banget. Oke. Dia bawa gitu pohonnya, kuat sekali Anda. Ngebawanya kayak nggak ada beban gitu loh. Langsung angkat aja gitu. Oh iya, normal. Iyalah, gamenya kalau gini mah. Kalau jalan gini doang So pasti want me to pakai L. tie to the boat? Bulet. Nah, ini cara mana? Oh, diikat, diseret gitu ya. Jadinya ya, iya benar juga sih. Tapi basah nanti kayunya. Iya basah kayunya ya. That is enough. That is enough. Oke, yuk. Oh, L. Analog kiri ya. Did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to do all Kanan. right. Yes, sir. Bulet. Cepet juga. Kenapa dia nggak ngambil pohon ini? Oh, karena tadi ada pohon tandanya itu loh. Iya juga benar. Ada tanda tangan itu buat apa tuh tanda tangan lo? Cap tangan gitu. Oke. Jalan. Mana kita? Oh, ini prolognya nih. Masih apa? Masih kayak developernya siapa? Nama-nama penting lah di game ini. Overall bagus sih. Ren, sedih akun pertama aku dihapus YouTube. Kenapa tuh? Kok bisa dihapus? That was the last. Kok bisa dihapus YouTube? Kenapa? Copyright apa? Siapa nih? Itu mayat tuh ya? Sepertinya. Bukan. Iya ding, mayat deh. Siapa mayat siapa ini? There do I see my mother. Oh, ibunya. Lah si Atreus I see ini my father. berarti Atreus ini anaknya si Kratos ya? Oh, there do they call to me. Emang Kratos udah punya anak? Oh, there do they call to me. Gak tau nih bang. Jam saya tadi pas saya bangun tidur udah gak bisa login lah. Kenapa tuh ya? They call to me. Gak ada email, coba cek email deh. Email biasanya ada Oh, there do they call to me. itu. Biasanya ada pemberitahuannya. Buset. Keren siapa? Bang, gift epic. Epic apa tuh? Urning. Epic apa tuh? She's ready. Ini berarti istrinya si ini ya.
skin. Oh, epic skin. Bro, lihat bro, subscriberku aja masih 108 bro. Dapat monet aja belum. Find your way home. Kayak mana mau nge-give akun? Give akun, give skin. Lagi pula saya tidak main ML. Sempat main cuma sekarang udah nggak main ML Pak. Nggak di email sama sekali bang. Kenapa tuh ya? Bentar. Sabar. Coba aku cek YouTube nih, yang lama. Di mana yang ngecek YouTube yang lama ya? Kemarin tuh ada notif ya, kamu live streaming kan kemarin atau upload video tuh? I'm sorry. Squeeze. This knife Iya kemarin ada notif soalnya. was hers. Now it is yours. Tapi sekarang kan biasanya kan kalau notif kan ada ininya kan, ada bisa dilihat ulang kan. Ini nggak ada di sini nih. Started to hunt. She knew. Shall we? Biasanya ada kalau notif. Now? Now. Biasanya bisa dilihat lagi notif yang kemarin-kemarin. Di notif tuh nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi tuh. Gila detailnya tuh, lihat kulitnya Kratos deh, detailnya bagus banget What pak. are we hunting? You are hunting deer. Katanya mau In the apa direction of hunting deer. rusa ya, kata Okay. si Kratos. This way. Oke. Berarti dibakar mayat ibu kita. Ibunya si Atreus. Katanya kena pelanggaran Why are we doing komunitas. Oh. I need to know you can Emang survive terakhir the journey. konten yang dibuat this now? apa Then we bro? leave for the mountain? Depends on you. Kena strike kayaknya itu deh. Hunt. What did you find? Tracks. Not deer though. Kayaknya kena strike deh itu deh. Biasanya kalau youtuber gede tuh. Oh ini ada collectible item, oke. Kenapa tidak diambil? Ambil Boy. saja. You Boy. missed these. Huh. Close. But also not deer. See? Tips are too wide. Pinter juga nih. Mountains up? Your mother taught you well. Pinter juga sih Atreus. Jejaknya katanya terlalu besar. Bukan jejak rusak. Katanya seperti itu. Oke. Kita keliling-keliling dulu. Mencari-cari item. Apakah ada item? Kayaknya kita harus ke atas, tapi saya ke bawah dulu. Sabar. Nah, kan ada beginian kan? Ini apa ini? Dapat apa? Hex silver 370. Lumayan. Entah apa buat apa itu, kayaknya mata uang deh hex silver itu deh. Artefak. Oh, ini artefak. Oke. This one? More tracks? Yeah. Ah, But ini dia. they're too round. Could be a wild boar. Good. Nyari rusa. Jump. Oh, bulat loncatnya. Loncatnya bulat. This way. Ada-ada aja dah. Ya, emang God of War dulu bulat juga kan? Yang Ghost of Wait, Spartan. deer tracks. They're fresh. Apa silang ya? Lupa dah. Apa tuh, ada komen baru panjang banget.
halo bang, sampai beberapa hari ini aku nggak tahu kayaknya bisa nonton atau nggak nonton abang, soalnya kakekku meninggal, jadi aku harus berdoa. Oh nggak apa, santai aja, santai. Terus berdoa cita ya atas kakinya yang meninggal, santai aja. Slow down, boy. Nggak apa. You are hunting deer, not chasing it. Yes, Father. Nggak apa. Ini apa di sini? Oke, menarik. Tapi kayaknya kita nggak bisa turun. Oh. We broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Equip X. Oke, panah kanan. Aim. Wow. Terus? Ini gimana? Loncat dulu. What happened here? Recall. Oh, kayak Thor, Pak. Seru juga nih. Hold. Aduh. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Kayaknya belum nggak sabaran deh si ini. Find it. Si Atreus belum sabaran. Find it. Find it. Itu yang bocah namanya siapa bang? Atreus kalau nggak salah. Atreus namanya. Oh. No, you are not ready. Stay back. Light attack, heavy attack. Oke. Heavy lah. Oh ini apa ini L1? Shield ya? Apa ini cok L1? Belakang ada nih. Ah iya. Kepencet L1. Nah. Belakang ada. Oke. Apa itu tadi? Shield L1 kepencet gak sengaja, Pak. Oke, nice. Udah, selesai. Block. Ini event apa? Oh, ini dodge. Ngedodge gitu ya, oke. Perfect parry. Kayak Ghost of Tsushima aja. Kanan. Kayak lu. Ini lu. Si Atreus tuh. Aduh, dari belakang. Sabar. Nice. Let's go. Gila, nggak susah amat sih. Tapi kok ribet. Nice. Lagi. Nice dah. Udah kan? Kita bisa lempar-lempar gitu. Satisfying, Pak. Lempar-lempar kayak gitu. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Oke, itu apa hijau-hijau? Health kah? Oh iya, health. Atreus ke sana, berarti kita harus ke sana. Jadi kita kesini dulu. Keluar. Here's this way. I can see more tracks. Ya, sabar ya. Or we can follow you. Sabar, Pak. Saya nyari jalan dulu. Siapa tahu ada something. Nah, kan banyak kan. Kemarin kenapa nggak live lagi, Bang? Kemarin rehat dulu, bro. Apa nginep di rumah saudara. Ah, ini dia rantainya. Oke, nice. Banyak barang loh di sini loh. Oh, kenapa?
Oh, jadi beku. Oke. Nice. Let's go. Mantap. They were just hungry. What? The wolves. They weren't mean. They were starving. Apa ini? I imagine they were. Apa ini? Chest gede. What? We can no longer use Like it. silver We lagi. can. Udah ya? Gitu aja ya? Oke, kita naik lagi berarti. Ini rantai. Bulat. Ayo. Naik. Lama juga naiknya. Nice. Taruh. Oke. Tadi kan kesini kan? Tadi kesini. Oh, sebentar. Ada ini. Sabar Atreus. Sabar bro. Boy. Manggilnya boy kan? Mind the edge, boy. Boy. Ini. Boom. Seru aja gitu digini-giniin pak. Bulat, oke. Loncatnya bulat loh. Sedikit menarik emang, agak menarik. Oke, masuk sini apa ini? Coba dulu. Nah, ini menarik nih. Nah, kan ada beginian. Ini apa ini? Oke. Should we be in here? Oke. Satu lagi kah harus diambilin? Gitu kah? Apa itu? Apa yang kebuka? Ini kebuka kah? Kebuka pak. Oke, bulat. Oke, nice. Aduh, ungu pak. Kayak bagus tuh. Legendary lagi. Hidden apple. Yuk, ayo. Ke rusa. Rusanya mana? Halo? Ayo. Halo bang, halo Dom Willy. Ayo Dom Willy, open mic Dom Willy. Oke. You went to the old temple. My mom told me Game never ini to aku udah tamat. Kamu udah tamat We do semua what game we kayaknya. please, boy. No Udah pada tamat excuses. semua. Aku aja baru main. CD-nya udah lama. Cuma aku baru mainin aja. Ini baru kepikiran, oh iya ada God of War, kenapa aku nggak main God of War Can ya? I have my bow back now? Belum Can you masak. hit it from Iya, here? open mic biar cepet. Kalau itu apa namanya, orang bosen pak nanti. Kalau misalkan cuma apa namanya, cuma I went hunting ngeliatin with mother a bunch of times. gitu-gitu aja. Never wanted to take me. Gitu-gitu aja tuh gimana ya? Why now? Nggak ada yang ngomong, nggak ada interaksi gitu loh. And Karena it was jadi bosen. time. Pengalamanku kayak gitu. Aku juga dulu pernah apa namanya live streaming, cuma nggak ngomong, udah cuma gameplay doang kayak gitu. Kagak ada yang nonton ujung-ujungnya. Oke. Oke. Ya, ini aja ya. Ngapain ribet-ribet? Oke. Nice. Ayo. Ayo sini lo. Nice. Nice. Masih ada lagi. Weh, nggak kena lagi. Ini ya. Oh, oke. Balikin. Itu dipanah sama sih. Kayaknya Atreusnya juga nyerang ya. Nyerang makhluk-makhluk ini juga ya. Nggak diem doang. Tapi kan panah dia masih di saya ini. Oh, ada lagi. Bang, ada CD Final Fantasy CD. Oh, CD Final Fantasy XP itu berapa?
XP itu berapa? Atreus, here. Angka berapa itu XP? Bullet chain. It's opening. Aim. Oh, ini sini. Lempar. You froze it in place. Clever. Clever. 15. Aduh, ada Final Fantasy bang. Ada satu. Cuma nggak tahu apa namanya yang mana itu. Where you going? Pokoknya yang apa I namanya? think he's this way. Ya semua karakternya pakai pedang ya. Iya karakter utamanya pakai pedang. Iya sih. Yang mana ya? Ntar dulu bentar. Sabar. Aku lihat dulu. Aku cek dulu. Sabar pak. Final Fantasy V11 remake. V11 tuh VII. VII itu 7 ya kayaknya ya. VII 7 kan? Atau berapa? Stream bang. Stream apa? Stream itu Final Fantasy. Duh FPS-nya drop FPS langsung pak keluar. Oh itu seru juga ya yang Final Fantasy yang remake apa remaster tadi aku lupa ya Allah, padahal baru lihat loh. Wait for my mark. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Oke. Feet solid. Steady yourself. Thor. I got it. Good. Oke. Mati dong. Masa mati itu baru di badan loh padahal. It's Oh iya udah mati still kok. alive. Oh enggak deh, masih hidup. Oke, diapain sama dia? Your knife. Seru tuh Final Fantasy yang remake itu, stream itu aja. Nanti ya aku iniinnya. Nanti aku lihat dulu jadwalnya. Seru buat ditamatin, oke. Aku nggak ngikutin Final Fantasy soalnya. Itu kalau Final Fantasy 7 itu apa namanya? Punya cerita sendiri atau apa namanya harus main dari awal Final Fantasy atau setiap serinya. Aduh, setiap serinya punya cerita sendiri. Punya cerita sendiri. Oh berarti aman ya. Nanti coba deh aku cek lagi. I what? Soalnya kalau aku mainin, misalkan aku mainin ini apa namanya 2 game sehari, 2 game story, malah lebih apa ngomongnya gimana ya, aku cepat lupa gitu loh. Ini sampai mana kemarin? Beres mungkin. Oh, soalnya aku main ke 15 bebas yang enggak, misalkan 765 gitu, nyambung nggak dia? Atreus Arrow. Oke. Oh, kita ngelawan beginian. Wait. Gimana Pak ini Pak? Giniin aja kali ya? Kayaknya giniin aja deh. Waduh, kena. Wih, hehehe. Sabar, aku nyari healan. Wih. Oh, health-nya ada di bawah ya. Wait. Serang yuk. Nice. Aduh, diinjak gitu, Pak. Oke, nice. Wait.
Aduh, kena gampol. Aduh, kena. Sabar. Panah, Atreus panah. Oke. Sabar. Ada heal-healan lagi nggak? Bang, L2 sama R2 ke monster. Nggak bisa, Pak. Belum bisa kayaknya itu. Monster apa itu maksudnya? Tuh, keluarnya begitu, Pak. Keluarnya apa namanya? Keluarnya ngelempar. Apa itu ulti maksudnya? Bisa di apa itu? Ada tombol di atas tadi. Wih. No. Ngamuk dia. R3. Oke. Diapain? Sekali. Oh enggak, masih aman. Kirain aku tanduknya mau dicabut gitu loh. Boy. Boy, look at me. Look at me, boy. Boy, look at me. Itu lebih sakit damage-nya daripada R2 dong. Oke. Kalau R2, L2, R2 You are not ready. What? jadi ngelempar, Pak. I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. Kayaknya si Atreus belum bisa ngontrol emosi dia deh. I can do this. You are not ready. Apalagi kan saya mau ini apa namanya mulai series FIFA. Do not speak again. Series career mode. Oh ya, walaupun masih FIFA 19 sih. Cuma kayaknya kalau malam banyak yang nonton bola deh, Pak. Sama ya mungkin eFootball. FIFA nggak tahu sih aku kapan mulai. Ya pasti kemungkinan besar bakal ada. Grab stun. Iya, terus cara nge-grabnya gimana? Lah. Apa sih? Nggak ngerti aku sumpah. Oh. Bar ambil dulu. Boom. Terus apa tuh? Terus aman juga kalau buat jarak jauh main sama lebih sakit. Oke. Berarti gini-gini bisa ya? Lah, ini pintu apa ini? Ini saya join. Ada health. Apa ini? Still can't get the doors open, huh? Quiet. Iya, kayaknya lebih aman main jarak jauh deh, main lempar-lempar gitu aja. Kayaknya lebih enak daripada main dekat. Cuma kalau main dekat kayak gimana ya? Kayak ada feel yang berbeda, Pak. Woi. Mengejar. Kok pakai tangan? Ngolokan masih ke sana. Woi. Ayo lo. Good. Nice. Oh, belakang menyerang. Nice. Gila, jago banget ya. Padahal cuma lawan beginian. Woi. Kalau aku main dekat pas waktu make Blade of Chaos. Oh, Blade of Chaos tuh yang itu ya, yang rantai itu ya. Rantai panjang. Masih ada. Loh.
Lo. Resisten. Oh, berarti pakai tangan aja aku begini. Katanya kalau pakai kapak gak ngaruh, Pak. Katanya sih kayak gitu tadi. R3. Oh begini. Kayak finisher gitu ya. Oh, nice. Tapi musuhnya harus ke stun dulu, oke. Dia lebih enak deket kalau itu senjata. Ini diginiin, aku tahu. Nah. Nice. Bulat turun. Oh, ini rumah kita. Oh, ada yang mindahin ya? Ada yang mindahin loh. Katanya ya. Katanya ada yang mindahin. Apa bakaran si ibunya. Tempat ngebakar ibunya. Oh. Hilang. Bang, dapat thumbnail dari mana? Aku dari ini, dari Pinterest. Coba kita masuk. Inside, boy. Oke. Inside. Aku mau coba pakai juga dari Pinterest, Pak. Di scroll aja deh Pinterestnya. Mau pakai thumbnail juga. Ada seseorang kah? Katanya ada yang mencurigakan, kata si Atreus. Apakah dia cuma halu? Di Pinterest gak copyright kan? Kalau thumbnail itu nggak akan copyright, Pak. Kalau thumbnail. Kalau konten yang kamu upload itu copyright. Misalkan kamu bikin video konten thumbnailnya thumbnail aku yang kau pakai, itu nggak bakal copyright. Tapi kalau konten yang kamu konten aku yang kamu upload mungkin bisa copyright. Itu. Iya, Pinterest tuh gambarnya, foto-fotonya bagus-bagus, Pak. Atau nggak, biasanya aku capture dari live streaming. Misalkan Kratos lagi ngadep sini nih, lagi ngadep kita, aku capture. Habis itu tinggal tambahin teks, terus mainin warnanya deh. Atreus. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get angry in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. You want me to hit? I want you to try. Ow! What are you... Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again. Stop it! Again. Apa? Goyangan kameranya itu keren, Pak. Kameranya itu keren. Your anger. You can get lost in it. The path ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. Oh, apa itu? What's that? Quiet. Monster. Suara monster. Come on out! Stranger. There's no use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now. But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Oke, si Atreus berarti ngumpet ya. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Siapa sih ini? Oke, buka pintunya. Ini siapa? Halo.
thought you'd be bigger. But you're definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. Siapa sih? You do not want this fight. I'm pretty sure I do. Lah, tamparan begitu. Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. Oke. I warned you. Finally. Kencang juga itu tonjokannya, Pak. You would not listen. Fine. Ini orang biasa ya? Oh enggak deh. Tidak, bukan orang biasa ini, Pak. Bukan orang biasa ini. Lihat aja tuh. How incredibly disappointing. Come on then. Oke, The Stranger. Point. Oke, bisa dilempar, lempar aja kalau gitu. Kayaknya dia yang ngedekat sendiri. Oke, detail sekali. Tebal juga darahnya. Lebih tebal daripada monster tadi. Aduh. Gila, ini apaan, Pak, lawannya, Pak? Nice. Nice. Oh. Aduh. Dia cuma pakai tangan loh. Set. Dia cepet sih, dia cepet banget ini. Ayo, maju lu. Lah, hilang. Oke, nice. Lempar. Woi, oh nggak cutscene, untung aja. Dia emang susah, dia oh dewa apa dia emang? Dewa air, dewa es kah? Aku nggak ngerti soal dewa-dewa dah. Gila tendangannya, lihat, Pak. Saranin kalau lawan bos pakai R1 R2. Boom. Ini keren, Pak, ini keren. Berarti dia udah tahu, udah ada orang ya. Midgard, oh Midgard tuh kalau nggak salah ya. You talk too much. Midgard itu kalau nggak salah bumi deh. Kan ada Midgard, terus Asgard. Ya udah, yang aku tahu Midgard sama Asgard doang udah. Aduh, panjang banget terus. Dia ibunya ngutuk dia
semua benda di dunia nggak, ntar lu bunuh dia, tapi ada satu bahan yang bisa bunuh dia nanti di terakhir gitu aja biar gak terlalu spoiler. Oke. Bang, lu main ML gak? Tidak. Spartan Rage available. Cuma dia juga bisa nge-heal juga nih si orang ini. Tidak main ML saya. Ya emang itu mitologi Nordik ya, God All Father-nya Odin. Ya, aku tahu kalau mitologi Nordik yang Viking itu kan ada hubungannya sama Viking. Nggak ada senjata. Ajar aja gitu kalau gitu. Boom. Gila, ngamuk pak. Mas botak ngamuk. Mana dia? Mana dia? Oke, udah subscribe. Terima kasih. Terima kasih siapa itu? Urning. Terima kasih Urning. Mana dia? Oh, ini. Dia nggak sama sekali nggak nyerang loh. Boom. Nice. Udah habis. Aduh, kakaknya mana? Sering-sering mampir Uning. Nice. Waduh, ditampol sakit itu pak. Oke. Hajar terus, kejar. Nggak bisa dilempar nih orang nih. Kalau dilempar. Di situ ada dewa perang. Sabar. Nice. Kena tampol lagi. Hari-hari kena tampol. Nice. Let's go. Lempar. Nice. Lempar lagi tuh, nggak bisa. Oke. Kok bisa ketawa-tawa dia ya? Di situ ada dewa perang yang sama kayak Kratos, bakal dimunculkan di God of War Ragnarok. Dewa perang. Oh, Ragnarok tuh apa namanya? Kehancuran Asgard kan, kalau nggak salah. Dimana Asgard hancur sama si apa namanya yang merah yang dari api itu namanya. Siapa yang namanya dari api itu? Katanya Asgard itu hancur gara-gara si makhluk api itu yang raksasa api. Udah parah. Udah capek. Udah, selesai gitu aja. Udah. Oh. Leaving so soon? Oh. Si Kratos ini udah tua, Pak. When Odin sent me here, I just needed answers, but you had to act all proud. Throw whatever you have at me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know. Kayaknya dia dewa yang diutus sama Odin buat nemuin si Kratos ini. Ya kayak mati mitologi Nordik gimana peperangan dewa dan Loki. Spek PC lu apaan? Ini saya tidak pakai PC, Pak. Saya pakai ini, pakai PS4. PC belum ada duitnya. Kalau PS4 jauh lebih murah daripada PC, Pak. PS4 paling sekarang berapaan? 4-5 juta. Kalau PC udah bisa puluhan juta, belasan juta buat main game ini. Memang kegunaannya lebih banyak, bisa facecam, bisa overlay. Kalau PS4 cuma harus kayak gini doang. Facecam nggak bisa, masukin overlay nggak bisa. Apa tadi? Brother apa tadi? Let's finish. Itu raksasa api itu dewa, nasi Odin dan Thor mati sama Jormungandr. Dan yang satu namanya lupa. Nah karena dewa itu sadar, dia akhirnya dia bakal satu dunia.
Waduh, ribet juga berarti ya. Kamu ngerti-ngerti aja. Dia mau ngapain? Untung aja. Waduh, namanya aja masih The Stranger ini. Tuh, let's go, ajar. Nice. Dia nggak bisa dikit, nggak bisa dibunuh gitu loh. Aduh, nice. Nice, oke. Dia tuh namanya, makanya Baldur. Oh, ini namanya Baldur. Namanya tuh makanya sih. Typo lagi, namanya typo. Namanya Baldur. Oh, Baldur ini. Baldur, aku nggak pernah dengar nama Baldur loh. Panjang juga mitologi Nordik kayak gini ya. Oh, pantesan si ininya pakai kapak, Pak. Si Kratosnya. Aduh, kelas. Karena mitologi Nordik. Oke. Ada yang Sparta juga kan serinya. Berarti nanti yang Ragnarok ngelanjutin dari ini dong, cerita ini. Coba ngeliat. Nah, ini nyerang. Nice. Nice. Let's go. Bisa dilempar. Nice. Kapak. Iya, Ragnarok lanjutan dari ini. Oh, ini layak untuk ditamatkan dong kalau ini jadi. Benar tuh. Mana nggak bisa mantep ya. Ayo sini maju. Ya. Tuh. Gila, tebel banget darahnya. Apa semua bos kayak gini ya? Nah, udah kelar nih. Cutscene. Tapi ini emang Kratos ini ada turunan Thor apa gimana? Soalnya dia bisa ngebalikin kapaknya gitu loh. Atreus maksudnya typo. Nah, Atreus itu nama aslinya Loki, nanti keungkap ya. Oh. Mata. Untung aja. Flag. Mati dong, udah patah. Ribet juga ya mitologi Nordik. Aduh. Menarik sih. Menarik. Kratos bukan keturunan Thor tapi Zeus. Oh, Zeus. Aduh, Zeus. Oh, Zeus nanti juga muncul kan katanya di Thor Love and Thunder, katanya sih gitu. Dia gak mati, cuma pingsan. Anjir, itu udah apa namanya? Itu udah patah begitu tulangnya. Oh, Faye nama ibunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Boti. Datang juga mau Bot. Gila, udah ada thumbnailnya ya, udah keren ya. Faye itu dewa juga ibunya berarti. Istrinya si Kratos. Ayo, masuk. But we
cannot stay here. Nah, ini dia perjalanan Kratos dimulai. Kratos dan si anaknya Atreus. Boy, Nanti Kratos bakal ke Hell buat sembuhin Atreus dan bakal ketemu bos susah banget. Alright. Ulang-ulang terus istrinya Kratos Titan bukan dewa. Titan tuh raksasa ya berarti. Jangan banyak-banyak di spoiler dong Willy. Titan tuh berarti ini ya. we are leaving. Apa namanya? Thought I was Raksasa. You are not. We have no choice now. Iya benar. Oke. Prove me wrong. True. Yes, sir. You're wrong. Kita uji. Kita lihat Atreus udah siap atau belum. Tapi istri Kratos bisa berubah wujud jadi kecil dan jadi besar. Oh, oke. Oh, kita kayaknya harus ke sana deh. But an important one. Whoa. Ke atas sana ya. How did this happen? Wow, sepertinya. Ini apa ini ke sini? Ini bisa dibuka kah? Nggak bisa. Apakah ada sesuatu di sini? Tidak ada. Tidak ada kayaknya. Ini rumah kita juga. Oke, yuk kita mulai perjalanan kita. Ada health, ambil dulu. Ya turun, ayo. Was he? I do not know. I have no idea. I know what it is. Bulat. Oke, kayak gini. I did what had to be done. Menarik juga dong. Bulat. Oke. Bulat lagi loncat. Never leave me alone again. Alright? All right. Manjat. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals, I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're Tapi trying to nggak ada survive manusia too. lain loh. Close your heart to it. On our journey, we will be Coba si attacked by Kratos all ngumpet di that Jakarta. creature. Close your heart to their desperation. Nggak ketahuan. Close your heart to their suffering. Ngumpetnya di sini sih. Allow yourself Coba di to Jakarta. feel for them. They will not feel for you. Atau di Depok. I understand. Has this been here all this time? Ini apa? Why don't you Nggak help me tahu. up there? I can get a better look. Oke, ayo naik. Apa yang kau lihat? Okay. Nowhere to go from here. Except across this bridge. Ini gimana? Ini. Gimana, Pak? Apa aku harus ini ya? Harus naik? Nggak bisa naik. Oh ini. Think you can lower it from there? Oke. Ini kayaknya harus dibekuin yang ini. Go. Oh enggak deh. Mede. Drop. Boy, Yes, sir. Aku harus bekuin kah? Bekuin aja dulu ya. Biar aman. Ah, ada something. Apa ini? Hex silver? Iya, hex silver lagi. Naik. Naik. That hanging bucket. An offering cask? Ih, apa ini? Mother said Odin's disciples fill them with gifts and hang them where thieves can't reach them. That one looked really old. What is? Worshipping the gods? Turun lagi dah. men should not Ada be item. monsters. Oh, ini bisa naik lagi sih. Wait! How are you gonna get across now? Oh iya ya. Berarti harus di ini. Harus diputar dulu ininya. Nah. Lempar, oke. Naik.
So kita kemana Atreus? Naik. Oke. Yuk. Naik. Loncat sini. Loncat lagi. Father, Harus dihadapin gitu. will we see others on the road? Yes. Friendly? No. They'll try and rob us? Possibly. Yes. Oh. Kapak. Oke. Nice. Ini turunin. Nggak perlu udah. Itu buat apa diturunin ya by the way ya? Udah naik lagi kita. Dia lari aja. Goncangan kameranya tuh keren pak. Look, Kok pohonnya? all this time, there's been a protection stave around our entire woods. But the stave's broken there. Makanya si orang-orang Cut itu those down? She had marked the tree she wished used for her pyre. Why'd she do that? makanya si orang tadi tuh bisa masuk karena shieldnya No apa looking namanya back now. shieldnya ada yang jebol. Kenapa jebol? Teori aku ya karena si tadi di awal kan ada bercak tangan gitu kan di pohon. Nah, bercak tangan itu dipotong sama si apa namanya si Kratos. Makanya di sana jebol. Sepertinya sih kayak gitu. Sepertinya. So, Gara-gara How long will it hilang take to get satu to the mountain? cap tangan I itu, do not know. orang pada bisa masuk. Before Winter Falls? Shieldnya I do not know. rusak. okay. Oh, Yes, oke. yes. Should I fire? Pantas. Wait Pada for my masuk. mark. Tembak. Gila finishingnya keren banget. Kok ada api-apinya dia? Oh, ini kekuatan api kali ya? Teori aja nih. R3, nice. Udah selesai? Oh belum. Wait. Apa itu cok? Focus. Nice, lemah sih. Ini apa ini ada mantra-mantra? Oh iya, ini saya udah tahu. Ada mantra-mantra. Quick turn. Oke. Oh bisa ditaktis juga sih ini. Nista apa itu Nista? Buset si Atreus yang diserang. Bapak macam apa kamu Kratos? Ayo finisher dong. Nice. Let's go. Pecahkan. Lah, apa dia? Oh, belakang. More enemies, boy. Aduh, nggak nyampe. Hai. Aduh. Kebakar. Lupa yang ini dulu. Aduh. Susah banget matinya gila. Woi. Udah 2 lagi berarti. Panah. Panah. Dah.
Komunikasi yang sangat baik antara bapak dan If you anak. want to help, Nah, distract ini them. apa? Whoever is not my focus should be yours, but only when safe to do so. I can do that. Apa Here. ini? Boy, Sir. There's a Yutner settlement ahead. Yutnar. Giants. You can read the Yutnar. writing. Jotunheim kah? Just the language's mother now. But they're all sort of connected. Yutnar so Jotunheim sometimes I kan ya? feel my way through stuff I Yang shouldn't. tempatnya raksasa itu. You know? Oh. Wah. Ini nggak mempan nih, pakai kapak nih. Before they get back up. Udah. Anything else? Space your shots. Speed costs accuracy. Got it. Ada chest. Sabar deh, apakah jalan kita ke sini ya? Berarti aku balik dulu deh. Tadi ada jalan soalnya di belakang, tapi strik ke atas. Oh, itu yang tadi, Pak. Health touch. Apa itu? Rune. Oh, rune. Semacam rune kayak gitu ya. Kalau di apa namanya? Kalau di Ghost of Tsushima charm kalau nggak salah. Oke, aku balik dulu deh ke tadi, tempat tadi. Kayaknya jalan kita ke situ deh. Ada ini. Turun, ayo. Ayo turun, Pak. Kagak mau turun dia. Kagak bisa, Pak. Oh, flashbang gitu. Oke. Turun ayo. Oke, kayaknya flashback deh itu deh. Silo-siloan. Ah, ini cuma beginian doang. Kirain apaan. Ya udahlah, lumayan. Asik. Ayo, naik. Ada health nggak perlu. Ah, ini kan bener kan, kesini kan jalannya. Ya nggak, kalau dicek lebih lega aja, Pak. Thanks. Siapa tahu lewat Mountain. Let's go. sesuatu. Not yet. It's fine. Oh. Kan, bener kan? Aduh, chill. Hang on! Hurry! I'm slipping. Stay calm. Almost there. That wasn't so Apa bad. itu? Slow down. Your haste will cost us. Sorry. More Draugr. But these aren't moving. Are they dead? I mean, more dead? Aduh, ini Boy, anak-anak. Not dead, Bocil not satu. dead. Oh, difficulty ada levelnya gitu ya. remember, accuracy over speed. Oh, ada beberapa yang ini. Ada beberapa yang mati, ada beberapa yang hidup. Mati. Nice. Sabar, ngambil gini dulu. Oke. Action gitu dia. Nice. Lagi. Anjir, di black cok. Oh, ada begituan, sabar. Rada ke atas, nice. Tarik lagi, oke. Sabar dong. Ada yang nembak-nembak lagi. Kurang ajar ya, bener ya. Nice.
Ini ada yang nembak-nembak lagi nih sini nih. Aduh, itu level 2 tapi harus dihajar nih. Benar. Nice. Oke. Tadi ada health. Ayo, panah. Udah terakhir. Nice, mantap. That was the last one. Is that better? Take even more time. Does not matter if you fire only once. Show me control. Untung gitu. Nah, ini bisa dibaca kah? Sama si bocah. Ay, kaget aku. Tiba-tiba nista gitu loh. Look at this. Oh, tulisan. Tadi kan gue udah ke situ ya. Baca. Oh, this used to be a marketplace. The giants used to gather here to trade with the gods a long time ago. Wonder if Odin was ever here. Above us! Something's breaking through the wall! Oh. Di atas. Oh, ini. Something's breaking through the wall! Oh. Panah. Terus. Panah terus. Nice. Makan tuh flashbang ya. Oh. Aduh. 2 biji. What? Sabar dong, oi. Nice. Banyak banget, gila. Apa namanya tadi? Draugr ya. Oh, kayaknya itu harus di flashbang. Dapat flashbang nyebutnya Anda. Sabar. Gak ada heal-healan ya? Oh, ini ada. Bahaya banget soalnya. Nice. Ayo Atreus, panah terus. Saya mah dari jauh aja ini. Wih, ngapain kamu? Tenang, santai. Udah kelar? Oh, belum. Nah, ya. Selesai. Udah kan? Capek ya? Iya, emang capek. Saya live streaming aja capek, apalagi dia berantem. You hear that? Dia ada yang ngomong apa sih? We will see. Stay close. Sumpah ada yang ngomong, Pak. What is that? So we're going towards the scary singing? Oh, ini hidup nih. Oh, enggak. Duh, kok serem banget. Oh. Aduh, gila, apaan itu, Cok? Oh. Gimana itu? Oh, gimana cara ngelawannya? Oh, bisa dinista-nista. Oke. Sabar. Nice. Berarti kelemahannya di panah ya. Aduh, gila, apa itu, Cok? Racun. Nice. Hai, muntah dia. Muntah apa tahu? Nice. Oh no, mati dong.
Mati dong kena ulti kayak gini. Aduh. Sabar. Ada health. Alah. Mati juga lu. That was a real revenant. Never thought I'd see one. Ada ember, drop. Oke, gimana cara ngambil itu? Nanti lah ya, nanti kali mungkin, bukan sekarang. Panas banget ya hari ini ya. Oh, bisa ke bawah lewat sini. Oke. I told you, boy. I know nothing more of Gila. it. Oh, oke, ada chest. Oh, That's how you get down here. ada yang ini kah? Oh, enggak ada. Assalamualaikum, Pe. Waalaikumsalam. Boti. Aduh, level 3. Kuat banget ini. Apa ini, Cok? Makhluk apa ini? Woi. Healthku cuma segini lagi. Oke, itu dia. Woi. Nice. Gila, jago banget. Panah. Nice. Panah lagi, boy. Selesai. Nah, ini dia yang saya cari nih. Nah, beginian. What's that? Kuat juga nih si Kratos. Tadi ember yang jatuh di mana? Di sini. Nggak ada. Udah diambil kali ya. You don't suppose revenant travel in time, do you? And there's a bunch of them waiting up there Oh, for udah. us? And they're really mad? Boy, Sorry. Yuk, Imagination. naik. Imagination. Lah, itu ke situ ada apa emang? Kok ada jalan ke situ sih? Apa namanya? Ada kayu yang ke situ. Look up there. Apa? Guess we need to get back up there. But how? Kak, kayaknya mending main PES deh. Nanti sorean ya. Sampai jam 3 doang kok. Ntar jam 3 aku main PES. Iya, aku tahu view PES tuh meledak, Pak. Iya ya. Ntar jam 3 sampai maghrib aku main PES. Atau ya, gitulah. Atau nanti malam juga main PES. Wih, gila refleksnya ya. Abis lu. Bener, ajar. Ini lu, ajar. Terus. Bener, help. Nice, thank you. Apa ini merah-merah? That over there. Ya, ada help. Satu ini yang N. Oh, ini CRN. Yang N. Mana lagi? Earlier, Oh, ini R. some people might try and rob us. I'll kill them if they try. I'm not Oke, itu R. if we encounter men, you will stay out of it. C-nya mana, Pak? Understand? But I can fight. You will stay out of it, Ini boy. N. Speak Itu no more R. of this. C-nya di mana? Apakah kita harus naik lagi? Iya, C-nya di mana? Oke. Ada gini-gini. Belakang. Ada yang ngelempar tuh, nembak ini tuh. Wajar, benar-benar. Ini lu. Woi. R3 langsung. Black, mantap. Ini lagi, black lagi. Benar. Aduh. Hai. Panah lagi Atreus. R3 black, mantap. Nice. Dah. Udah kah? Oh ya udah. Dia udah masukin panah dia tuh. Boy, Yes, sir. Yes, sir. I
I've seen this language before. Oh, surat. Lord added. Apa ini, pintu apa ini? Here. Boy. Oke, It said apa this his ini? name is Fumi, Kak, kenapa tuh Kak? a giant warrior made of stone. Looks like he was in a Shieldnya pretty big munculnya battle. keren loh. Odin's there, Thor, even the world serpent. Oh, Thor must have smashed his head apart. Ini Odin. See? Look, Ini Hrungnir's body Thor. squished in. Aduh, gimana sih? Ini mitologi Nordik, Pak. Game perang tapi jangan yang mitologi, maksudnya gimana? Apa dong game perang tapi nggak mitologi? Ada chest. Hex silver, ya udahlah lumayan. Tapi aku bingung ini C-nya di mana ya? N, ya kan? Ini N. C-nya tuh di mana, Pak? Ini kan N-nya, ya kan? Ini R. Nah, C-nya tuh bingung ya. Udah coba deh aku iniin dulu. Oke, belum kena. 1 2. Nah, ini kan C-nya kan hilang. Mana ini? Maybe? Mana ya? Ini jembatan juga nggak bisa diturunin. Mohon maaf. Game perang tapi jangan yang mitologi. Game perang COD. Tuh, kemana ini, Pak? C-nya yang mana ini, hei? Ada chest di atas sana. Sini. Maybe each side has a chain? Each apa? Maybe each side. Apa sih? Aduh, ribet banget, gila. Ini gimana lagi nurunin beginian? Aduh, mulai pusing nih aku. Terlalu, Pak, udahan deh. Capek, aku istirahat dulu, Pak. Sumpah istirahat dulu, Pak. Saya pusing. Nggak enak banget nih. Istirahat dulu deh. Kita lanjut lagi nanti.